U jednom fantastičnom, jednom neobičnom i za mene veoma inspirativnom, prije svega inspirativnom razgovoru sa preosvećenim vladikom Jefremom Banjalučkim. I tako smo razgovarali, bilo je nedavno, prije nekoliko dana, znači kada pričamo za praznik našeg Svetog Save. I on kaže, molim se Bogu, i meni se obraća kao prije svega mladom čovjeku, molim se Bogu da srpski narod vode najbolji. I onda nekako me to zaintrigiralo, a ko su najbolji? U suštini, da li sam ja to najbolji? Ili ste vi to najbolji? Ili je neko ko sad vodi Republiku Srpsku najbolji? Ko je to najbolji? Ili je moj stric najbolji? Znate, ko su ti najbolji koji su vodili, treba da vode Republiku Srpsku? On kaže, znate, najbolji su oni koji su spremni da se najviše žrtvuju. Oni koji su spremni najviše odricanje na žrtvu. Ali kaže, nije ta žrtva da vi sad idete i stradate. Ne, mi se borimo za mir, za prosperitet i za napredak. Ali ako kucne onaj trenutak u kojem je potrebna žrtva, najbolji su oni koji su spremni da otadžbinu, da narod i svu ideju stavi ispred sebe i da se za to žrtvuju i da se od toga odriču. A oni koji su ušli u politiku, da imaju privilegije, da imaju plate, da imaju pare, ti su promašili zanimanje. Evo mogu reći da sam se u toj jednoj dubinskoj promisli i misli onako kao čovjek pronašao.